Njengoba nathi-ke ukuthi lo msebenzi lona mukhulu lesi siwenta. Sibhola sibone ukuthi we need to improve le standard sabo Rafela ema-match officials. And then one way lesetshenziswa internationally ngilokuthi kube nalama gadgets lama equipment ukuthi bakhone ukuhlebelana singeva thina labanye ngoba nyalo ngelanga botawubona nje match commissioner aqalekiswa ngile decision lethathwa lapha egroundini kanzi with this equipment utasheshasho ukuthi hey ubobona lapho kwenteke ukuthi nekuthi just to put an input. So vele kulamalanga kunale outcry ukuthi bo Rafela lama games sometimes abawahandlishi appropriate. So loku lesikuniketa lamhla it's one of the things lesisiyenta sibhola lokuthi bakhona lokuthi basitane bona bodwana ba-educatane bona bodwana. Njoba sakhulumile chairman we-referees committee lokuthi vele maningi lama initiative labawendako ukutraina bo Rafela ukukhochana ukudisciplina konke lokho sikwentela for the improvement of the game. So ke siyabonga lokuthi lamuhla and siphinde sijabule lokuthi si presenta le equipment njengoba nibona nje in2 i-total cost yakhona ngo-150,000. So sesikubone nje bakunango bakuphethe lapha ku-TV badlala. Ngiyabona nje CEO kutafuna batholele nanakwe spray lokufana nedumo uyabona lokuthi sitobona lapha sitobona nathi lokuthi kuyenteka la kithi kangwane. We have been missing this for a long time. So sebangamangala nje nebadlali bakuthi yini lena but nje sicabanga ukuthi nanathi ukuthi sikhuphulele lizinga vele kufuneka lokuthi siku introduce kakhulu nje namhlanje besto presenta le kit let us say njengoba shito ukuthi will start nga2 with the stadium ezisikhathi samba vele nalamanye ama-stadiums atawugcina anawo lama equipment. Amcoka ngiyacabanga nje referees committee ukuthi vele lama equipment kufuna ahlale abe secured ngoba uma ubuka le value yakhona anganyamalala noma kunini. Sitawukhanza nje le ndansi kalavumisa sebasebenzisa wona lapha uthi siyabuta bathi hayi siwathenga eSouth Africa sengeke unango ukhona lokuthi ubaphikise. So siyacabanga ukuthi ndawaphatha kahle nibo Rafela siqhubeke sithuthukiseni ibhola. We hope ukuthi by this time next year maybe uma sesipresenta lamanye uma siwatholile ama-resources ama-finances sitabe sesireviewa lokuthi lawa lesiwapresenta lamuhla vele asentele lo msebenzini kahle. And siyacabanga lokuthi njengoba shito nje CEO ukuthi le officiating using this itawuqala kuNgwenyama Cup next week. So angiwadi ke lama team la khona kuNgwenyama Cup ukuthi abobani but nje lama equipment atawusebenza sitawuva ngawo nje ukuthi bo Rafela batabe barafelela maphi ema-team. Siyajabula lokuthi lamhla sitopresenta lama equipment. And then siyajabula ukuthi lama equipment siwapresenta nje kunabaqhamuka etikolweni nabo baya-witness uma sekumatema nje batawucela ukuthi silekeleleni ngoba ngiyabathi ke labantu abesikole ukuthi sometimes bahle babanjani. But nje lokungijabulisile lokunye lama equipment ago 2 years ago i-referees committee yacela lokuthi icela sibathengele ama-camera so that batokhona nabo kushutha lama incidents lasekhathe egroundini and then sabathengela and then sesiyawubona lo mphumela wakhona because lawo ma-games lawo akhona lama camera khona kushuthwa siyakhona lokuthi sibone ukuthi Rafela lapha ngathi akenti kahle wente kahle laphana bese siyambita siyamlungisisa siphinde sim-encourage. Konke lesikwentako is to improve ibhola lethu lokuthi uma siyaphambili kubede lo msindvo kunciphe kukhala ngalawo magama lawo I officially presented the equipment. Ngiyabonga.